namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the type like Manyangatsi the commissar, doing that I came with link at a better president on the politics, of course. Yeah, so iti 23 June fike wana Manyangatsi fika tsara a post reason yo vana kha shy or tisa it's because na switoko Manyangatsi yena nga ta va a source of information ya hina ndeka political party ya Benny Mayengani the president. So no for hlamala to bonus this letter until I don't know. Fike wana Manyangatsi fika tsara la aku eka EFF as you can see there. Ni kombela mi amukela papila leri tanihi xitiviso xa ximfumo ka ku tsakela ka mina of course ku va ni kha ni suka ka EFF like ku va ni kha ni resign okay swi ni hlamarisinyana loko ni hlaya le masunguleni okay ku ya hi nkarhi wa yena wo tivisa guys Xitsonga ti-notifications na ti-notice swi hi swin'we Xitsonga xi kome ngopfu a ku siku ra yena ro hetelela i ti-22 ta June as you can see there. A ku ni rhandza ku va ni mi khensa ni dyondze swo tala loko na ha ri na n'wina of course and a swi ni tsakisa swinene ku va ni kha ni tirhisana na EFF ni ta teka swo tala leswi ni nga swi dyondza of course with his career loko a ha ri kwale ka EFF ndzi ta languta nkarhi wa yena loko a ha ri kwale ka EFF le as nkarhi lowu a wu na ntikelo loko or a wu ri important or something like that eka professional life ya yena ni ku mina hi Manyangatsi papila leri kuma ku leswi swi nga vheta swi nyika a red flag man no guys Manyangatsi papila leri ri kuma somewhere if I got back cut and paste them then I edit then ko swi nga ni tekela ku va ni ri kuma but no wa ni tshame kahle ni nga ri laha ndzeni ri kuma papila leri koko I have no time for that but papila leri i ri teke kun'wana swi loko ni hlamala swi kasi Manyangatsi a na xivandla ka EFF now mani ngo tshama ni vona kha ku kombisa like khale like kha ni n'wi landzelela Manyangatsi ni nga za ni swi vona ku yena a na xivandla xo karhi for the past 2 or 3 years sweswi a hi nga se swi vona already bona ni paragraph leyi yo hetelela la Manyangatsi ni ta zama hi matimba hinkwawo kusuka ka mina swi va swi ri kahle ku nga vi na ti-problem swi va smooth hayi Manyangatsi hey and then ta pfuneta sweswi ni nga ta swi kotisa swona ku va ni ri karhi ni ntshunxa mitirho ya mina eka vatirhikulobye or lava va nga ta ni teka xivandla xa mina mina ku hayi Manyangatsi wa chansa la Manyangatsi a hi mfo i chansini la mani to ku Manyangatsi ku va a member to be honest maybe loko mbexana a ha ri xikolweni but after that hi nga ha voni Manyangatsi a ri na xivandla xo karhi ka EFF so ya ni chasa ngwenya hey ako hayi ni kombela mi ni byela or mi ni tivisa loko ri maybe ka ha na swin'wana leswi ni nga ta swi endla ku va ni kha ni pfuneta ku like ku va Manyangatsi a kha a suka ka EFF ku a suka hi ndlela ya kahle hi leswi a nga fika tsela swona and then ku kombisa ku impela o chasa Manyangatsi loko hi fike hi cheka ti-picture leti nga laha swi loko swa khale a ha ri xikolweni la loko hi cheka lama swi vona ku loko laha a ha ri xikolweni Manyangatsi swa khale laha swa khale ngo a ha ri university so Manyangatsi is actually trying to get attention which is good at that's why President Mayengani yi n'wi tekini as you can see se i famba na President Mayengani kwala ma n'wi vona Manyangatsi which is great for him I mean like se i le malini ni le malini va kha ni ta mali leswi swi kahle mina ni nga vula congratulations to him ku va a join the party ku ka mina swi make sense ku ala because ka EFF ku hi mina a nga ri nchumu leyi so at least la i ta swi kota ku va kha generator a lot of money tipolotiki na mali ti na mali swinene mi nga mi vonini already interview ka channel ya Manyangatsi la President Mayengani yi kombisini ku hayi yi ta va yi ti hakelela hi yoxe so hawu swi kahle mina ngo swi kahle but papila leri a swo chansa Manyangatsi chance so the whole intention kahle la yo Manyangatsi a ri ka this party is for marketing which is good at Manyangatsi is blind marketing let's just be honest it's very good tlavo tala loko swi ka marketing so i ta kha hi phusha swinene the party so i sweswo loko ra amukeza subscribe ni ta kombela mi klika subscribe by the way video yi kona ka channel ya Manyangatsi go and check it there it's there
ka ha na ni diyo ni swi upload mina as Master T swi kona ka channel ya yena ya.